Ekipo, dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako da od viška hard diskova, ja imam ovaj tu hard disk iz laptopa koji mi čini višak, napravite backup disk koji će vam služiti za nešto. Ovako bi ovaj hard disk najrađe bacili, mada ga prije samog bacanja morate uništiti da netko ne bi došao do podatka. To ćete najlakše učiniti da ga ovdje s nečim uništite čekićem ili kako, mada nije tema ovog klipa, nego je to ideja za neki drugi klip. To ćete napraviti, točnije nećete ga razviti, nek planiram za ovo pretvaranje da vam ovo bude eksterni hard disk ili disk za backup. Lako ćete ga pretvoriti recimo preko ovog adaptera. Ovaj adapter sam dobio kad sam kupovao SSD i to je, kao što vidite, USB na SATA. Ovo neće raditi za ove velike, recimo desktop hard diskove, nego će raditi za male. A kako to funkcionira? Jednostavno uzmete hard disk, uzmete adapter i jednostavno spojite. Sad samo da vidimo kut koji će se najbolje vidjeti. Evo ga. Nadam se da je ovo najbolje. I evo, sada imate backup disk koji će vam služiti. A za desktop diskove, one velike, morat ćete kupiti drugi tip adaptera koji će se, mislim, spajati preko dva USB, ali će trebati ići u struju. Ti adapteri vam su slični recimo kao adapteri za kopiranje hard diskova, vrlo imaju sličnu konstrukciju i preko toga je recimo rađen ovaj adapter. I znači to je bilo ukratko kako da spasite vaš stari ili bilo koji hard disk da vam služi za nešto, a mi se vidimo u sljedećim klipovima. Jednostavno na to ne možemo dati, točnije ne mogu dati odgovor, jer postoji mnogo antivirusnih programa i spram FIFA 13, naravno na bolje, i mogu reći definitivno